Tubifuriza ijoro ryiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Tubaha ikaze mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba canke muri rino joro. Hari amakuru yihuta cyane agaruka ku bikomeje kugenda biratangazwa. Tugiye kurabira hamwe rero ingingo nkuru nkuru ndetse n'amakuru akomeje kugenda aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika canke mu biyaga binini no ku mugabane w'Uburaya no hirya no hino ho mw'isi. Turagaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, dore ko hakomeje kugenda hagaragara amakuru menshi cyane yibanda ndetse akanagaruka ku bikomeje kugenda biratangazwa, kugira ngo murazi neza ko twibanda ku biriko biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu, aho tugiye kurabira hamwe nyine amakuru yihuta akomeza kugenda aravugwa cyangwa se akomeza kugenda aratangazwa. Dore rero amakuru akomeje kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira, turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi cyangwa se cyo muri uno mugoroba. Mu nyuma y'uko kandi hamaze iminsi haravugwa amakuru akomeye cyane agendanye n'ibyo kwakira bamwe mu babarizwa muri FDLR ndetse n'abandi babarizwa mu yindi mihari igiye itandukanye igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda gihejeje gutangaza neza ko by'umwihariko kidatewe impungenge ndetse kidafise n'ubwoba na bukeya, by'umwihariko cyategwa n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se icya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo basanzwe barakorana, uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi ngibi by'umwihariko bikaba byaje kugenda biragarukaho uyu munsi, mu nyuma y'uko kandi hari umuhango iyo ngiyo mu gihugu c'ababanyi cy'u Rwanda, umuhango wo masengesho yo gusengera igihugu ndetse no kugisabira. N'umuhango wari witabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye muri icyo gihugu by'umwihariko ndetse n'umukuru w'icyo gihugu, bakaba baje kugenda banavuga ku bikorwa bigendanye n'amadini ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bibanza iminsi biribonekeza, ndetse byaje no kugenda biratuma amadini amwe n'amwe aragenda arahagarikwa muri kino gihugu. Ariko gushika ubu ngubu nyene bakaba baje no gukomoza ku bibazo bigendanye n'umutekano. Hari amakuru menshi kandi yaje kugenda avuga yuko by'umwihariko impande zombi zikomeje kugenda zirarebana ayingwe, ariko General Neva we akaba akomeje kugenda arakubita agatoki kandi aho yoba yifuza cyangwa se yaba ashaka kuba yoshyira ku iherezo ubutegetsi bwa mugenzi wiwe. Icakora abandi bakavuga yuko ibingibi badashobora kuba yobishobora cyangwa se ngo abashe kuba yobigeraho, mu gihe bivuga ko icyo gihugu caba cyaramaze kugenda kiramurenga mu buryo bugiye butandukanye cyangwa se no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi mu nyuma y'uko bamwe mu bakora akazi ko kuyunguruza abantu ku mapikipiki ndetse no ku miduga bari bahagaritse akazi bitewe n'ibiciro bimwe na bimwe byashizweho by'umwihariko n'abajejwe ibyo kuyunguruza abantu ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, bakavuga ko bidahabanye cyangwa se bidahuye n'ingendo bakora bayunguruza abantu. Ubu ngubu biravuga yuko rero bamaze kugenda barasubira mu kazi, ariko bakaba ariko barasaba ubushikiranganji bujejwe ibyo kuyunguruza abantu by'umwihariko ko bofashwa, hanyuma bakabasha kuba by'umwihariko baronka ibiciro bifututse bishobora kuba byotuma nabo ubwabo hari icyo babasha kuba bigezaho cyangwa se hari icyo babasha kuba bogeraho muri rusange. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ndetse aranatangazwa hagati mu gihugu ca Israeli. Bakomeje imyerekano ikomeye cyane, ariko bariko baranamagana umushikiranganje wa mbere bwana Benjamin Netanyahu, mu nyuma y'uko bakomeje kugenda baramusaba bavuga ko by'umwihariko akwiye kwegura byanze bikunze. By'umwihariko bakaba baje kugenda bamusaba yuko niba adashoboye kuba yo kumvikana n'abarimo Hamas kugira ngo ibashe kuba yorekura bamwe mu banya-Israeli yafashe bugwate, uyu mugabo akwiye kuba yova ku butegetsi. Ni mu nyuma y'uko kandi abatari bakeya by'umwihariko bamaze iminsi barakorerwaho ubushakashatsi barakorerwaho ubushakashatsi cyane cyane muri kino gihugu cya Israeli, aho bakomeje kugenda batangaza ndetse banagaragaza neza ko abenshi batagishyigikiye yuko uyu Benjamin Netanyahu akomeza kuba umushikiranganje wa mbere wa Israeli nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turarabira hamwe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Impungenge ni zose muri Sudani y'Epfo mu nyuma y'uko perezida w'icyo gihugu Salva Kiir afashe icyemezo cyo kongera gusubika amatora ku nshuro ya kabiri. Turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu gihugu cacu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye,
ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ibihugu by'ibibanyi birimo nk'u Rwanda, Congo, ibihugu birimo nka Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hose. Turabifuriza amahoro y'Imana cyane bari mu burengero bwa Afrika, ubumanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu, by'umwihariko niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri nobonesha kure yacu ya Burundi News TV, pisonda ko handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, twibanda ku makuru akomeye cyane bari karavugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mwijoro ryo kuri uyu wa Mungu kwigerekereza rya 15 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese. Uyu munsi mu gihugu c'icibanyi cy'u Rwanda nibwo hari ibikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko bigendanye n'ibikorwa cyane cyane byo gusengera abanyagihugu, byo gusengera igihugu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari iby'umwihariko ibyaje kugenda biratangarizwa muri bino bikorwa byinshi cyane cyane yuko habayeho n'ibiganiro birambuye, ndetse akaba ari ibikorwa bigiye bitandukanye byari byitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, by'umwihariko biganjemo abayobozi, abahanzi, abayobozi b'amadini ndetse n'amatorero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi kandi byaje kugenda biraba mu gihe muri icyo gihugu c'icibanyi cy'u Rwanda mu minsi iheze hari hariho ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kugara amashengero amwe n'amwe, aho bivuga ko rero atari afise ibisabwa cyangwa yujuje ibisabwa. Perezida arongoye icyo gihugu, Perezida Paul Kagame, yagize ati niba mushaka guhangana nanjye nditeguye. Perezida Kagame kandi yavuze ko bashaka kurwanya ifungwa ry'amashengero atujuje ibisabwa, ariko kandi haza no gukomozwa ku makuru agendanye by'umwihariko n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane haza no kuvugwa by'umwihariko ku makuru amaze iminsi arahwihwiswa, bivuga ko rero ubutasi bw'icyo gihugu bwo bwaratahuye neza inama zimwe na zimwe zimaze iminsi ziraberanga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Akaba ari inama zikomeye cyane bivugwa ko by'umwihariko zagiye ziratumirwamo bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane, biganjemo by'umwihariko n'abarongoye imitwe imwe n'imwe cyane cyane igwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Harimo by'umwihariko imihari igiye itandukanye nk'abarongoye FDLR ndetse n'abarongoye FRN, yose igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyi mihari yose kandi isanzwe irakorana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse ikongera ikanakorana by'umwihariko n'igihugu cy'u Burundi. Bivuga ko izi nama rero zaba zarabaye zikabera by'umwihariko hano muri za Cibitoke, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ihereye muri za Bukinanyana, ndetse amakuru adusumira akaba ari ku mupaka uhuza RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko ari inama zabereye muri Cibitoke rero mu mahoteli amwe n'amwe akomakomeye cyane, harimo n'imwe mw'ihoteli y'umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi, Gervais Ndirakobuca. Amakuru avuga ko kandi ibyavugiwe muri iyi nama byose byamaze kugenda birajya ahagaragara, mu nyuma y'uko hari amakuru avuga ko ubu abajejwe iperereza cyangwa amatoza mu gihugu cy'u Rwanda baramaze kugenda baramenya iby'ibanze byavugiwe muri iyo nama, ndetse bakaba baragaragaje, baje no kugenda bagaragaza ko atabwoba na bukeya bafise ko bimaze imisi birakorerwa ndetse binanapangirwa ahangaha muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ntago ari ubwa mbere kandi ibikorwa nk'ibi ngibi bibaye byo kugerageza gutera ubwoba u Rwanda, cyane ko mu myaka iheze n'ubundi hagiye haragaragara by'umwihariko abasoda benshi cyane cyane muri rino shamba rya Kibira, biganjemo abo muri FRN isanzwe iranafise ibirindiro bikomakomeye cyane, hakiyongeraho kandi abandi basanzwe babarizwa mu bindi byiciro bigiye bitandukanye, abo muri FDLR ndetse n'abandi bagiye batandukanye basanzwe barakorana n'ingabo z'u Burundi, ndetse bakaba barahazanye n'ibikoresho bikomeye cyane, byavugaga yuko by'umwihariko bifuzaga ko botera icyo gihugu c'icibanyi cy'u Rwanda, ariko ku rundi ruhande bakaza kugenda baragira impungenge ndetse n'ubwoba bwinshi, nyuma y'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko impande zombi by'umwihariko zikomeje kugenda ziragorwa, cyane cyane kuri uru ruhande rw'abari ku ruhande rwa leta y'u Burundi, abo bafise ubwoba bavuga ko by'umwihariko byagorana kuba bupfa gutera igihugu nk'ici c'icibanyi cy'u Rwanda kimaze kwiyubaka mu buryo bukomakomeye cyane. Bivuga ko rero baje kugenda baratekereza ku ntwaro ndetse n'ibikorwa bafise, ariko biza gutuma umugambi wabo batawugeraho. Bivugwa ko rero by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, mu minsi mikeya iheze by'umwihariko guhera mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2024 kugeza ku itariki 4 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 habaye inama zongera kwiga ku kurabira hamwe uburyo botangura guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
u Rwanda icyo gihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda rero by'umwihariko cyo cyakomeje kugenda kigaragaza yuko by'umwihariko ata muntu n'umwe gifise ubwoba, ndetse by'umwihariko kiza kugenda kinagaragaza ndetse kinemeza neza yuko by'umwihariko umuntu ari we wese azagerageza kuba yohungabanya umutekano w'icyo gihugu azahura n'ibibazo bikomakomeye cyane, ndetse baje no kugaruka ndavuga abategetsi b'icyo gihugu y'uko u Rwanda ari igihugu gitoya, bityo rero ko umuntu uzaba yifuza yuko bawurwana bazojya kurwanira iyo hirya ku butaka bwiwe muri rusange. Aya namwe mu majambo yakomeje kugenda aravugwa na bamwe mu bayobozi bakomakomeye bakuru barongoye icyo gihugu, by'umwihariko akaba ari bimwe mu bintu byagiye biratera ubwoba abanzi babo. FDLR imaze igihe by'umwihariko ibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse yagiye inavuga kuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi gutoza urwaruka ruzwi nk'imbonerakure, abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD, kugira ngo babashe kuba borungikwa muri Kongo. Bivuga ko rero FDLR mu rwego rwo kugira ngo izabashe kuba yotaha mu Rwanda kuko yakomeje kugenda irabyifuza ndetse iranabigamba, yakomeje kugenda irashaka amaboko haba muri Kongo gufatanya n'igisirikare cy'ico gihugu ndetse na ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora by'umwihariko abakomeje kugenda bari mu biganiro bigamije gushakira amahoro n'ituze Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko ibiganiro birimo birakogwa ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo ndetse na Angola, ku ntumwa z'ibyo bihugu byombi z'inyabutatu bose barahuriza ku kuba FDLR ariyo by'umwihariko ikomeje kugenda iraba ikibazo. Hari n'abadatinya kuvuga yuko by'umwihariko inama zimaze iminsi zaba arizo kugira ngo babashe kurabwa uburyo by'umwihariko yohungishirizwa muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Reka ngaruke mu gihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame rero yaje gusaba abanyamadini bamaze igihe rero banenga icemezo ca leta y'icyo gihugu y'u Rwanda cyo kugara amashengero atujuje ibisabwa, gucisha make cyangwa z'umwihariko nawe agahangana nabo, cyane ko ibyo leta ikora n'undi biri mu nyungu z'abanyarwanda bose. Mu minsi iheze urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB muri icyo gihugu rwarakoze ubugenzuzi mu mashengero asaga 14,000, bigaragara ko rero by'umwihariko izishika kuri 70% byazo zitujuje ibisabwa, bityo hazafatwa icemezo cyo kuzugara ayo mashengero. Kandi yafunzwe hari ayo byagaragaraga ko by'umwihariko zibura ibintu bike by'ibanze bishobora guhita rero biraboneka, ariko by'umwihariko hakaba n'izisabwa ibintu bigari by'umwihariko zakabaye zifise, bigaragara ko ibintu bishobora kuzotinda. Hari kandi izindi zafunzwe zasanzwe zikora ariko zidafise uburenganzira bwo kuba zokorera aho ngaho ku butaka bw'icyo gihugu cy'u Rwanda nk'umuntu by'umwihariko ku giti ciwe cyangwa se itsinda. Barafunguye ahantu ndetse bakanashyiraho by'umwihariko ibyapa ariko badafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu butaka bw'icyo gihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame rero yongeye kugaruka kandi kuri ico cemezo by'umwihariko kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2024 ubwo yari yitabiriye amashengesho yo gusengera igihugu azwi nka National Prayer Breakfast. Yagaragaje ko rero atumva uburyo abanyarwanda bongeye rero kwisanga muri iki kibazo ko byageze aho by'umwihariko hafatwa icemezo cyo gufunga aya mashengero. Ati ibintu biheruka n'ubundi ibi bintu biheruka bijyanye no gufunga amashengero n'ubundi byarangiye bijya hanze biba nk'icyateye u Rwanda. Ndibuka igihe rero twigeze kugira inzige zigatera by'umwihariko u Rwanda, abantu tugashaka uko rero twogwana n'inzige zangije imyaka, nabyo rero byarazamutse biba nkaho rero u Rwanda rwatewe n'inzige. Kubera iki bikomeza kugenda biragaruka, yongeye no kugaragaza ko rero bitumvikana uburyo ibihugu bicika rero kuri uru rwego, nyamara by'umwihariko hariho rero abayobozi bakabaye bashinzwe kuba bo bikurikirana. Ati abayobozi b'igihugu rero muri politike ibintu nk'ibi bibaho bikagera by'umwihariko kuri ruriya rwego ruriho gute? Uyobora abantu cyangwa se mu izina wikoreye gusa ridafise ico rivuze. Kandi ibi ngibi byigeze no kuba by'umwihariko n'ikindi gihe, ndetse ati turabiganira bisa nkaho bigiye birarangira, bigiye gushigwaho mu buryo ngira ngo by'umwihariko byararangiye, ariko twongeye kuba twotangazwa n'uburyo byongeye kugenda biragaruka.
Perezida Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda yakomeje aragaragaza ko rero ikibabaje ariko rero hari abanyamadini bashatse guhangana n'ici cemezo cyo gufunga ishengero zitujuje ibyangombwa. Yasabye gucisha make rero kugira ngo adashobora by'umwihariko kubemerera gutoba ubwo yavuze ko adashobora kubemerera gutoba u Rwanda ndetse no kurugaragura ndetse no kugaragura abanyarwanda muri rusange. Yavuze ko kandi uzogerageza gushaka guhangana nawe yiteguye kuba bohangana. Ni mu gihe kandi bivugwa ko by'umwihariko ibigendanye by'umwihariko no kuba hoshakwa ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse hakuzuzwa ibisabwa ku mashengero amwe namwe bishoboka hanyuma akaba iyo kugurwa. Ici cemezo kandi cibaye mu gihe nyine hari hamaze kugenda harakorwa ubugenzuzi ndetse mu gihe hari hamaze kugenda haravugwa ibibazo cyane cyane byiganjemo iby'abanyamadini ndetse n'amatorero amwe namwe by'umwihariko aho bamwe mu bita abakozi b'Imana bari bakomeje kugenda bacucura cyangwa se baratwara utw'abanyarwanda bababwiye babesha ibitangaza cyangwa babizeza ibitangaza. Ibi ngibi nabyo bikaba ari mu bindi bintu byakomeje kugenda bigaragara nkaho birimo birayobya bamwe mu banyarwanda bitabira ayo mashengero cyangwa babarizwa muri ayo madini. N'icemezo kandi by'umwihariko cyakoze mu ntara zose z'ico gihugu cy'u Rwanda, amashengero amwe namwe menshi arafungwa hafi 80%. Kuko twongeye kugenda turabigarukaho nari maze kugenda bibabwira ku mugoroba w'ejo haheze nibwo nababwiye amakuru avugaga yuko muri Sudani y'Epfo hongeye kugaragara igikorwa cyo gusobika amatora nk'uko biko biratangazwa. Impuguke zikomeje kuba nyinshi cyane by'ariko ko hazaza ha Sudani y'Epfo mu nyuma y'uko rero hafashwe icemezo cyo kwimura amatora ya perezida yarategerejwe mu kuboza uyu mwaka akaba yigijwe inyuma aho imyaka ishika kuri 2 bivuze ko azaba mu mwaka wa 2026. N'icemezo cyafashwe mu nyuma y'uko rero komisiyo y'amatora itangaje ko hari imbogamizi zizotuma amatora aba zitatuma rero amatora aba zirimo kubona ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo amatora akogwe neza. Ibyangombwa bikibura rero birimo impapuro ndetse n'udusanduku two gutoreramwo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo no kubarura abanyagihugu ndetse n'imigambwe igitandukanye. Ku rundi ruhande ikibazo cy'uko rero itegeko nshinga ritari ryarangiza kwandikwa nacyo rero catumye Perezida Salva Kiir asaba ko amatora yigizwa mu nyuma kugira ngo iryo tegeko ribanze ritunganywe neza. Kuva iki gihugu rero cobona ubwigenge mu mwaka wa 2011 ntabwo cirabasha kongera gukora amatora anyuze mu mucyo. Benshi bemeza ko rero ici cemezo gishobora kugira ingaruka mbi cane mu nyuma y'uko rero hari abatanguye kugaragaza ko cafashwe mu rwego rwo gufasha Perezida Salva Kiir kuguma ku butegetsi, abandi ariko abamwegereye akaba atariko babibona. Ibi birashobora kurakaza rero by'umwihariko batavuga rumwe nawe bakomeje kwiyongera ku buryo rero hari impungenge ko ici cemezo gishobora gusembura ibibazo byo kutumvikana hagati y'amoko atuye ico gihugu ndetse n'abanyepolitike batumvikana nga muri kino gihugu nk'uko biko biratangazwa. Kuva iki gihugu cobona ubwigenge cyarakomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano muke bicyugarije by'umwihariko kugeza amagingo aya ngaya. Icakora mu myaka mike ishize ibice bimwe na bimwe by'umwihariko byatangiye kubona agahenge. Icakora ibi byose bikaba bishobora kongera kuba rero umuyonga mu gihe ici cemezo cyo gusubika aya matora mu gihe c'imyaka ishika kuri 2 cakwakirwa nabi cyane n'abaturage canga abanyagihugu higanjemo by'umwihariko na bamwe mu bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banavuga ko by'umwihariko batishimiye ibigendanye no gusubika aya matora ngaha muri kino gihugu. By'umwihariko rero ngira ngo murazi neza yuko Perezida Salva Kiir ari umwe mu bategetsi bakomakomeye cyane ngaha ku mugabane wa Afrika ndetse by'umwihariko akaba ari n'umwe mu barongoye by'umwihariko umugambwe cyangwa se umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, East African Community, kuko bikomeje kugenda abiragaragara. Aherutse kuva mu bihugu by'u Rwanda ndetse yanyuze ni Burundi yerekeza muri Kongo mu kurabira hamwe rero uburyo ibyo bihugu byombi byobasha kuba byogarukana amahoro n'ituze nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
hari amakuru kandi yamaje kugenda arashyirwa ahagaragara agendanye na bimwe mu byavuye mu biganiro ndetse by'umwihariko n'inama zimaze iminsi zirabera i Rwanda mu gihugu ca Angola. Inama zahuje abategetsi ku mpande zombi, intumwa z'u Rwanda ndetse na Kongo ndetse na Angola zaramaze kwemeza ndetse no gufata umwanzuro wo guhagarika ingwano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yibanze akomeza kugenda aradusumira aravuga ko by'umwihariko abamaze imisi bari mu ngwano baje kugenda barasabwa kuba bohagarika ingwano mu buryo bwihuse. Icakora ku ruhande rw'umuhari wa M23 wo uvuga yuko utateze na rimwe kumva ndetse by'umwihariko no kumvira ibizova muri ibiva muri ibi biganiro. Mu nyuma y'uko rero bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko ata kintu na kimwe bibarebaho, kuko gushika ubu ngubu by'umwihariko bo batari bemererwa cyangwa se batigeze baranatumirwa muri ayo matora, batigeze baratumirwa muri ibyo biganiro nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza anerekana neza ko by'umwihariko ingwano zo zikomeje kugenda ziravuza ubuhuha muri iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Reka nkubwire ko kandi turakomeza kugenda tubarondera n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Mu kanya turaza kugenda tugaruka ku buryo bamwe mu banyagihugu bo mu gihugu ca Israel bakomeje kugenda baragaragara mu mihanda igiye itandukanye irimo nka za Tel Aviv ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, aho bari kugenda barasaba umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu bwana Benjamin Netanyahu gukora ibishoboka byose akaba yo kumvikana by'umwihariko n'umuhari wa Hamas kugira ngo bashe kuba borekura imfungwa cyangwa se abanyagihugu ba Israel yagize imfungwa. Dusubire mu masaha ari imbere.